Inkuru byongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Kamonyi. Umugabo w'imyaka 42 y'amavuko yasambanyije umwana we w'imyaka 9. Ari mu gihe yatangiye kumusambanya uyu mwana afite imyaka 8. Ni mu gihe uno mugabo yatawe muri yombi kugira ngo akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana atujuje imyaka. Ni mu gihe iki cyaha iyo kiguhamye ukatirwa imyaka 30 ishobora kuzamuka ikagera ku gifungo cya burundu, mu gihe uyu mwana yaba hari izindi ngaruka zamugize cyangwa yangiritse. Yari incamake y'amakuru. Nawe nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Njye mugiye kubana mwana makuru nitworinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Nubundi reka twikomereze mu karere ka Kamonyi. Umugabo w'imyaka 42 wo mu karere ka Kamonyi yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho gusambanya umwana we w'umukobwa w'imyaka 9. Bivuga ko uyu mwana atangiye kumusambanya afite imyaka 8. Ni mu gihe uyu musore cyangwa uyu mugabo w'imyaka 42 yatangiye guhohotera uno mwana ku myaka 9. Aka ni agahinda kababaje abantu benshi, ndetse akagahinda kageze ku mubyeyi w'uno mwana arangije ahita agwa muri koma. Ni mu gihe mu kugwa muri koma uyu mubyeyi tutabonye uburyo kitumuvugisha bitewe n'agahinda yari afite, kubera ko umugabo wiwe yisambanyirije umwana we w'imyaka 9. Ni amahano cyane akomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu gihe uno mugabo agiye gufungwa urwa burundu, agiye gukatirwa kubera yuko aya ni amahano yakoze. Umwana w'imyaka 9 ntago akwiye gusambanywa. Uyu mwana nta kintu na kimwe abazi, ahubwo iyi bari inzira karengane. Nibura kugira ngo ukore bino bintu byafuma ukajya gufata inka ku ngufu, nk'uko wa musore yigize gufata inka ku ngufu akabyuka yapfuye, kugira ngo ufate umwana nk'uyu nguyu ku ngufu wajya gusambanya inka nawe ukabyuka wapfuye, kubera ko nta rupfu rurenze uru rwo gukatirwa urwa burundu. Bivuga yuko iki cyaha nikimuhama ashobora gukatirwa imyaka 30 ishobora kwiyongera ikagera ku gifungo cya burundu. Ni mu gihe abaturage cyangwa abaturanyi be badusobanuriye yuko uyu mugabo iyi mico ni ubwa mbere bayimubonyeho, gusa ntago bari bayimuziho. Ni mu gihe uno mugabo twagerageje kumuvugisha mu ijwi rirambuye yanga kudusubiza. Ubwo twabazaga uwo bari bari kumwe aravuga ngo ntago avuga, afite ubumuga bwo kutavuga. Bivuze ngo navuga ibyo yakoze byose ni nko gufata ku ngufu cyangwa nko gufata ku gahato. Bivuze yuko rero uyu muntu bigiye kurangira atawe muri yombi. Ariko hari umuturage yaciye ku ruhande atubwira ati uyu nguyu aravuga ni muzima, ntago ari ikiragi, kubera yuko none se nagasanzwe ajya mu kazi bisanzwe. Bivugwa yuko rero ubu ngubu icyaha cyamuhamye yashyikirijwe mu maboko ya RIB. ubu ngubu ari kwitabwaho, icyo bita gukurikiranwaho ibyaha ashinzwe. Kora subscribe twikomereze mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye mu mudugudu wa Matyazo, aho umusore yari arimo acukura amabuye y'agaciro mu kirombe. Ikirombe kikaba cyamugwiriye akahita yirukanka. Ahangaha ni Satere Bweyeye munsi y'umuhanda hano ku mugezi wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi. Ruguru yaho gatonya niho bacukuraga amabuye y'agaciro bitemewe n'amategeko. Nibwo ikirombe cyamugwiriye, bagenzi be barirukanka, nibwo inzego z'ubugenzacyaha RIB zahageraga kugira ngo zite muri yombi abo bandi. Ihageze isanga abirukanse. Ni mu gihe bahise bahamagaza ubutabazi bw'ibanze. Uyu mugabo w'imyaka 38 Uwimana Jean Paul akaba yitabye Imana, akaba yari yajyanwe ku bitaro bya Matyazo kugira ngo yitabweho. Bahamugejeje umwuka urangije kumushiramo. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba aribwo bwa mbere ugeze ko no murongo, kora subscribe. Nawe wakoze subscribe uri uw'agaciro. Ibyo tugezeho ni wowe tubikesha. Imana iguhe umugisha, ubuzima buzira umuze. Turabakunda cyane. Urabizi ko no munsi yo dusoza icyumweru